самое жаркое засушливое лето в истории вообще метеонаблюдений, которое было в Якутии, оно, конечно, привело к тому, что... Там еще аномальная жара. Не, я понимаю, что погодные условия напрямую влияют. Такого засушливого лета местные жители не припомнят. Дождей не было около 2 месяцев. Ütü күнүнен жохон маны жоксоомун нехилеген олоктоктора быйыл сайын жоксоомут сиригер уотугар оюр бахара ыга аннан келбитигер бээлерин карыстанмакка түйүннери күннери үлелээбит жоммутун аксынны хүрбет өт күнүгер киэхэ төт частан алампа атынан норот айымнитин жетигер бука барыгытын честир жоро күнгө үөрэ көтө ыңырабыт саңа үүнен арарсылга барыгытыгар чаген доробияны каз бирди жекергенге ил эйе олоктондун